Kardom pini bertarji tap pini prime time news tamang pini li monitoron pi. Aprang si bertang dan pen cepat jermidam dia aprang bertang kung pi arjik tha. Rensing rong piarong PHA mo kebang we ahem kim chot bonda lang ki jonong li rat kaning ri. Ipu singhason hotel along mate quarantine along inut COVID-19 aburaki solong lokpen putat kepang tier 2. Taralang solong ke dok Karbi people hall along lialong lam ki keklang bang solong eviction se de pan Karbi Anglong Autonomous Council CM pendanglok ke teke dingapan dikrengang suarat kecuning ri. Bertang kung PRJ gelapit putar bertang kan pen cepat jermidam senang. Langsung mepi blok ke parlo rensing rong piarong PHA hem ki kim chot non putar ki juna lang pipe pusi rensing rong piara tum nang pachini don. Fulani constituency angkang rensing rong piarong along ki kim PHA non anta ki juna lang ki pipe dat ke manghumime. Pinpur me labang so PHA ke ki kim ningkan suri nira ingkoi penlo. Ponta non anta ki juna lang ki pipe dat ke manghumime anpin. PHA hem kim rang pontang era pita akam ciklem pon peda lapen PHA chokomratum cewang wepin putar raratum nang pachini don ningkan surini ra krep hopen pining an ningkan surini ra ingkoi an ke ningkan pho nang ke chok an lo ponta labang so PHA ing nam ke manang koke manghume melo lapen ke theke dingatum ke lang pamime apodlo pusi hadak aratum pen nang pachini don Fulani pen berta pangdakpon Arjun Kro News 24 Karbi Anglong Singhason hotel mate quarantine kapin chongadim ke pangchura site kedeng. Pir thelong katse thang group COVID-19 coronavirus abura keso dipu along nang kili ajok quarantine kapin chongadim dipu Singhason hotel along ke pangchura site dengpon. Lason si along quarantine ke biadim ta pangchura puason te bangso awur pen chingrai unji puta ongge harat ninje. News Desk Report News 24 Karbi Anglong. Taralang solong ke do Karbi people hall along le dikreng lang sorat ningkaning koi do dera pit ke Karbi Anglong Autonomous Council pen ke pathur toy ke thur thai te pusi hada aratum ning jepon patipu taralang solong ke do Karbi people hall along le along ke do dikreng lang sorat aratum aphan eviction ji pajoi ne eviction se de japhan hada aratum pen chuning ri pado lapen hadak aratum ki thana tengke nilitum ki do hut ke maduta rong kim long lepuke nang pudun bangawe pon tanon ningkaning koi planera pit hamre thirklong apike koson si ki dampom mapusi hadak aratum ningje pon lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM turam rong hang pandanglok ke thege dingatum aphan kerap katrahang lapen tit chuning ri pado pon Kani tum kiki misame mane ni thom bane tum hem chiki ma chepatan dali chiklo jon jon ni andoni tum hem parja pham sita behana so sita me ladal angkang nong same majok same nut nat same ni tum phana son ma thanun bawe ladake na tum mane kithir the ba phan ki doji puke mathari punang pu bangwe ni tum phan ara sut pen same ma sini tum ta danghial ta do horo posi ni tum ta I dolong jibon puma sini tum ta dolo pen ke non la ningkan isi mana ningkan hini la song bong si son alu nang ke pale la hai benelo engke nire tum ta nona por ke kona si ke dampo ma nire tum ta penge pini a son sala tum ke bang nire tum penang parata alang ni tum si ka buji nang po me thang khai he jan polote la tum han plung et polote kona si ke do po ma ola sona ki buji do po sonte nire tum anna non ki duga arat an sami tum tani ning samji kason si man thalo kumalo sar bija sona dorsing rong hang alang ni sining jelo nang tum la 70 penyong si kroi kre buntengen dipupen berta pangdakpon imoniteron pi News 24 Karbi Anglong pinye berta lapan si kang taning lo tumi thakmi Kardom